Whaktai mo le Paya Makabal out, Whakatasi le Nea Fiafi. Pull up the medium far, down far, Baba to Samia Moani. I will call up to press conference, yeah, on top there, find us a press release, yeah, so for Ile, for Chuanga, my offender, when I lay down, find the press conference. Allow me find the press conference. Yeah, only. Mafuanga ukayeta to ola kweta to press conference nei oli on wa atongo to mate ine lapa a mea wa jauna declare to outbreak o le dengue fever ya mantua foi la o me fa penei ele fengo fiele le calling o se outbreak Wan whainga awhia uma i a sectors o malo, e whainga awhia ai, e olo asiasi mai. Ia melana sa mawhawhawalau whainga lenga tauna sa na kōwhea se whanga o mautinoa. Io lena o mautinoa, o i tato outbreak o dengue fever tono tato o tunu. O miti uma i a criterions o le dengue or the outbreak, the definition of outbreak of dengue fever. Yeah, or foi no watu il capineta. Yeah, therefore ila or tanga mai capineta. Mea failos fa fofuanga tanga wena. E tang faia e ala titiela faio. O festato national campaign e fa ala titiela faio e a fiele dengue fever. Ia, ma kauvololanga te clea lole outbreak. La lau whatanga mai kapineta. Te se ila mianga o ko he tato whono nei, tanonga nei fiafi. Ia, peo hensila fia o lea foi o dengue fever outbreaks, kupo fo tongo sa mo estemi o whang. Ia, kupo fo isek tu lava, so sak nu lava e ia climate peo Samoa. Warm, tropical, gelatine, your tununa and five more wide, dengue fever. Yeah, I don't know that daily level or outbreaks of dengue fever. South Korea, I let to telemisi AFI, I let to telefonisi Mali white. Yeah, I for his outbreaks, what a miss or Mali white. They say, Lecta waina e foi, fai los fofuanga. Ona o lea wa wehele outbreak. Tau lefe fofuanga e tauna. Whalai titia i a breeding sites of mosquitoes. Tau lang faista to national cleaning campaign. Yeah, national cleaning campaign. Na tau amaka kuroa weekend name ma lewa yasu. Yeah, melana letau sanga tuai tato Fono faama'i, o miti faama'i tu malo, e fo nei e Joshua ni mai fo le na wenga tanga wenga. Ia tong faina, fai long proka la me faama o mai tu malo. Ia o waine ia ini, me fain tu fo ia. Ia nam. Ia mai fo. Falai titi ai la fai o namu tong la tu. Ia ole cleaning campaign lana o le antua foi o atone lua masina o faku lava tato media le a foi ia tato awareness o le tenki wa magana makta mai le tenki se lua masina taluai ai le titi a fai numela al fai numela le alo le winge ia vanse futasi cases lava o le first 2 weeks o apelila ia o total la le winge o 216 your cases. The Mangpula cases were confirmed. Only 8 cases are left confirming. I like Mango for Nisi. Lima will dengue fever. I pay a Fabella goes a Fulula Mawai letting and tell. You're wing a lali, Ola, Dantan, Falema'i, face a blood test. Ele Olo, I feel like now I'm over here, drink. I pay say Ila cases of
Falema'i o tinaina ia o fight test whaali mai na o lai maua i le dengue fever. Mela na ea fo. O tau ai loa langa te clear rola dengue fever te nei le outbreak. Ai tau loa whaisa puwhuanga tau whaifaala i te whaingo mela. Ia, o le si mako activity le plan up iai o le fumigation. O la o atu mako o whainga alwenga i whali whale aonga. Fo ngem Falema'i. I fo nei i le tula lea o le northwest o Bob. Wa o le areas lava ia o le ke lea ia i le ngase lea. E whanga o mai Falema'i ia Falema'i ma whale aonga. Te on whaifa lai tia ia e fo. Ia le whautasanga mai fo isi whare whainga alwenga ma e fo ni pe whainga whanga ia lako ia le whautasanga mai ia maku whanga lele pe whainga o preo whainga alwenga e whanga namu fumigate namu ia le hau e saungi iai i le whautasanga mai fo ia Samoa Victims Group o ia e whanga namu na ia mea whawhinga au nanga ngā o le saungi iai lau whainga alwenga ia me la te mine o le la tau mai nei la tau ma freight McDonald vai la au voi le wa chemicals nei e le whapea o la inga chemicals ai le la vai whanga o mai ia onga mai whakawharea onga ma o Falema'i uma me o mai e fia whangai nam whara ki tiel nam ia pese i o kapenganga le i nei le mtanga wenga ai o le it's a multi-sector approach no winga o sectors umalawa le maro ia taku Ministry of Women's e fonge ma taku women or taku Ministry of Natural Resources and Environment ia pe ministries na tau la mo wala tonga fo ia fai fo ile New York ala la activate le se me la a fa polinga tele la tuno activate fo New York ai tau anga mai belta se pai mai o lang sua mai Washington alwenga ma New York ia matu tamu whai a matu mana o mia fo so soani o se leni po ta vale mana o mia fo ia whainga alwenga ia atono nana la tau sanga tu iai ia pesi o stel po kuaku lele aku press conference la fiafi ai fiafi time facility tu ma. Do you have any records of previous outbreak of dengue pe ngai makana afiasu po? Iai, pea le 2017 Latinanga 2017 sa iere le outbreak mo i Samoa te fia na mali wai e isi na mali ai leo i haro la whainga mea tene. So there were deaths? There were deaths, yeah. E ma whainga i deaths at outbreak wai e fo ne e ia isi fo e whaale tongu le immune system me whaupenga e whainga a fia mo fie ia mali wai a te minei la le sesi o maliu te minei a mela na tau te le mana a maliu sesi a mela na tau ta actual te minei le o tulanga la le When I saw from what Aiono for the Tulanga vulnerable groups, is there a vulnerable group here at Aiono? e pensei eu to tele la vo e o mau ele dengue fever o ele e la tausanga i banga dalo o le ons fu tausanga ro mai duma e vainga le pele o tele mai la mai le o mai dengue fever te nei ai atomo o vainga le ma vulnerable groups so se vainga fu le o lai ma le ale isi la conditions la ye o le suka o le ala conditions la ye e ma faina fo na le pea mo fearing complications o le faama'i. E lua se lau lewa tangatai wa mau. Pai se vainga au whailele i nga tunu o pe vainga tonu o tele nga tonu mau i lua se lau. O tō tele lawe o maila i le northwest o Samoa o po. E le ala i le lisi i o pisi hoi le e mata kua i a pia. Se kaulawa i o i whone i le umuenga ai alu foila i pesi usenga ia mai se foi a taunga mnono wai vase mo taa lai sa wai umai i sila
Paina sa no tulale sa no no blood test o fatino tono sa mo ko o la Le fatino tono sa mo ta ku blood test fai ne. Mo matua le au fasala o e faafiala na maoni matu whamitanga mai whamitanga dianga la whaile whailambura ina whaia Whaftai, o le matou situation report fo ilele mo syndrome sa le bakua mo dengue fever. Le bakua ias fele oma. Le release a kuala through New York, ila kuai ma kufasala mwela. Ai foi. Ai faianga email sa o fo ile ile media. Usually through New York le fo ile situation report. Na ai report mai fo ia sa mo observation te. Tailo ya pero una reporting na mo mai nisi fo elo fai na le jono le tana ai le ise tuna ko ne fa ke na na twa le tana le ko e o tuna Sili Okay, la Sili e New York also for release a crew situation reports here ile media like down release. O foi symptoms o le dengue fever, o symptoms pea o le makua severe la mo O le fever lava le symptom na to I katel o le fever ia o headaches, niva le uru, tinga le uru, tinga ia mata, ia mo joint and muscle pains, tinga ho ile ia joints mo muscle, ia mai fo ne faswati ma ne fia tau mafa, ia mai fo it can be more a rash, bisa ina o symptoms na whaina mo waisana. Ai a severe le dengue le kura mo A severe la dengue la no winga fia ila ia fo I stroke tonga. Ja fia ila ma la fo mo le blood coagulation and whaina leaking mo fia. And fo ile fautua tua ia I will taking le aspirin. Why o le aspirin a fia ile clots fo ile le blood le na na winga la a fia o il dengue ai mo fale tonga lo le clots le blood. Fa po e ma le aspirin na winga la ke leaking mo fia. If yung no dito sa unoy, mo sila school, unoy lang to confer. Pero lang sa mga ngayon mo na Radio New Zealand, mo sila din school. Ayun, please. O whaftai, e sao samanga, a fo ime na call mai le Radio New Zealand. A la e a fo, e isi, pupongia la faisi ngā wenga. A lea la wa mai ni la whainga wenga le a fo, le pepa lea. Faama'i mai 216. Ai te mangua foi. E tō tele nisi a kōra mawai dengue fever. Anai e whain test, blood test. Nā winga la wa make e ilo iai, e lo pe tapo le whain mela le umai limoa. Wa fo isi fo I lengi symptoms le se vaenga alai mawai dengue. La winga la a ula le namu. Ngā le namu lea koe awi estanaka lea fo mawai lola I dengue fever. O le namu e solo el mele sa Sili mai fo ila. E fa fela e tu isi ia fio mai sa moa la fe fengi o mai no la fo. O le declaration la Outbreak lea. Ia le se me fa pole ne fo tourists e fa ngro mai pe lava. I wa manko fo ile fa pe pisi le tenki mai tanaka istana. Pisi mai le namu. Na winga la au mai atu isi vole mai la ko repellents vole. Whangaira ko lima ma onyo I mea pongsa me whapena ia tongue le huina se namu ai a fo ai o mai pēr mana o mia tu isi tako tino. So are you going to revise the travel advisory for because of the outbreak? Mention names of Mana ile manatu ia e sao tauna revise ia ko ile travel guidelines include aila o mai la ku sprays for ni o ni mai se sine why la bata ku tanga la mai ele ka tele mai fo tu si la ku Ile outbreak level ia I will take there. Do we need any assistance from our neighboring countries like we used to have with the
Ele langa fo e fai ama discharge tan fo ya impact of statistics from one mole o e o taofia terminate dengue fever ele esses stats terminate o fila taofia mo dengue fever vai flaxar me a fai mit lika ka volia tinga dengue fever eu apelesi lo aso a con ba do fa esse o suya inga na pe on negative fasi sila ngai o of Sili o lewa declare le outbreak just yesterday le nga wa suya inga o le Falema'i fa itu nga le ilo mo nga ma fa le o suya inga na le wa mai ta wa tu fa pe na o tu pui ana si ai no fo ina fa sila ilo mo a fa le o ale ala wa sa le outbreak ele o mawhai fo ila na taofia ni mai Whamatem whai o na whaonga pia la i alo moenga mo group mo a whio anga i ala talata tui teni. Wa pia plaina na e move le whaleoro e whaongi le Falema'i i alo moenga e whaleoro. E move fo i le wha pia la o la i ala staff i alo moenga, la i nurses, a fo mai le la awe o i whaleoro. A wha pia wa klu whai numela la e toa i ala whaongi o a whia i le tūmaro lea. E lo winga la ka penga na fia pesi Falema'i i le moe. E aina e foi la Falema'i o Falema'i o e lu Falema'i le o i whaleoro temi nei. Ai whai la no fole si i le rumenga whai na si o i whaleoro. Whai anu toi whamanina mai lava i ono le koi merde a lusa la skulu. O fule ale pi ota le ramata mai whai tau ngade o le mai le amata March or amaka mai a November 2023 to 14 April 2024. Now 5 years. so it's possible some of them have recovered and Yoi. Sao mo mai. Ele fa pio mai tanto como ele mai. O tira rata ni la o fio so fa la uma rosi de. Ta serva ya so mai dengue fever ko ma no for it's a virus. I feel que ya na tanto foi dele vulnerable ma faina na worst health condition dengue fever. Ma na na faina na fietele. Mamali niwa. O mawalan tatu tai nam. Mo tatu repellents mai le so e te go ke ni na ia ti no sa tu fa ku ia mena ku ia ai. Ja, partij maar voorzichtig maar even. Als je heel laat jaar voor zo'n vanger termineren, hoe vaak moet ik nou maar ja. Wat ik ook zo scoopé factor wena, chemical le, ai se scoopé factor moet ik nou. Hoe jij? Ja, toen we afval. Waarschijnlijk. Toen tele ja hoe vaak moet ik nou? Ja, pas van je. Ja, de pelunga fai no mela fa pe mai ke show a meu kaulonga o su fanga fa pe. Fa por me fa. So since from November till now, it was in school. Ayan, then meaning. For me was Tasilen confirmed for the first 2 weeks of April alone. No, first 2 weeks of Masina nei qua fanga lunga was Tasilen folie mo Dengue. Was that number still the same this week? Leila o fo maar losis. Da ho is het vat. Ja, a kom vo la bo fo ni sin ken. Ja, e fo ne fenomela at one particular time, one particular point. E lo penga sono best se fu ni mai dengue fever at one time. So, what's the advice? What's the health advice for families? O mokiwa o kaspe po mo o mekida o dengue fever. Do they need to be isolated like COVID-19 or there's no need to be isolated? Yeah, they say need to isolate jai fa now. Mo dengue fever. Pa wana fo de namu le a ula tam jisi le fo na abelis. Te ola fa te fo le ya wala ko wo si su ai ni zena. Wow. Ja, voor mij, van je man, je kijkt naar me.
Mai i po. So what are the measures for it case for somebody? Wala aga fa ke ko iki. Awa ko iki na ale de po na fai. E fai ya dua ko ke le ka ta. Ya foi lá le clean up le clean up le o lesi ministry ta wanga ye le o STA. Wala tonga illa ko budget la e fai mo clean up. So so ni mai foi lá le STA. Aya fo e tau foi lá na fai le ye clean up sa poi la clean up campaigns. Ma nei pa mata vaso le tu waya onga amano. A tonu fel fo so ni fa na. E fo ni fai no clean up si como tuma. Mele losa la us fulo no le mo ne te ki to finish na to o tina ina sa se Falema'i tu na le. Ele totele la termine, totele a wa umang discharge ko le fai. Ai ele totele o taofia termine. Is the capacity of the ministry if I will go the spray to all the schools and all the vulnerable fear little kids is it from the ministry if I'm for spray ministry if you want to make an effective national campaign it has to include everyone, not just the rural areas, not just the town area. No fuel. We say you let target here in the town area mala for the northwest there. On our top jail cases here my area there. We na then fa pe target more groups. I say vai po fa numero. Well, especially my gather my area for statistics my for the rural health facilities in my for. Na loile na la fa cases. Yo le fa pe effective ta ku campaign la. Então a polícia não vai achar o alu lá no fenômeno. Olha que taofia está o programa na a FAP vai a qual lá o não fenômeno. Ele não vinha lá que tá continue pela vai ele effect lá. Não vinha lá que tá o lá extend a não lá foi ele fumigation. Mas ele fumigation mo chemicals folia. E pipi ele volo ia foi ele chemical. Ele não vinha e pipi não mo para ele volo. Ja, o namu nei, o namu ia. E fia no fo me no foi kanat. Ja, no winga la e kawanga spray mele no foi kanat. I so tasi ona fa cases 2 weeks ago la fio. Se han me na laina tuaina na declare ia outbreak. Na baba aya pe guma a walen file awareness campaigns o luang nei masina foi takro awareness in TV. Ya, ano fa pe avole ang fa tama ia ya me pri den na. Atung mo ba tungo ba dal fa numen. Fa ta tell se vai pe ai fo. We have dal fa numen. A le ba tungo ba ma. Yo pero la ilunga ta long te klero. Pero me ma fo amana. E ai si vai a so pe wo fo ile o fioro ma fa numen. Fa pero la ia mela la arda. Ja, que uite sau se vai să va ludum. Merna na rinele te clear pa ele. When I say worst scenario, if the number continues to climb. Well, fonge a fa pe fonge a fa effective ta ko campaign le fa. Ele tama luno fa ngumela. But a fa pe le worst case scenario ele a dal fa ngumela. Ele no winga la. Então foi lá na double ele foi le fumigation program. No winga lá tamo que ele fa na mo e fa ma. Ia mai foi. Ia no winga lá te urang fa ngi singa ho ele o kumaro uma po engagement foi ele ka to tong fa ngale clean up le na ho. Fa kama ia me ro ia na. Eu wa ele asesia o namu wa ye fa be ia fa ma ile. A fala de tia lá não. Eu vou falar. Esse é uma demora chemical fome o faama'i verification. Ja, maar man fai testa le to be always safe lá. Vai lá, ele não fai não, mas vai lá para fazer então. Do you have the statistics of those with taofia?
Now, five. Sa ayon ngayon. Kaya school mo. Also remember, ever since you first love after when you are in the project. Oh, okay. Okay. Yeah, ole afo. Se fai the training al final nga whanganam. Ia mo many chemicals. A kongu lava au aku lesi lo wa so lo whengume. Ia winga tau ronga extenda kua hōlele e whangai mo nam. Ai afo. Ale e whaune whanamulong mai au whengawenga. O nenga tau no ia pa whapea afo. Yo plesi lua korwa ya so aku pe una whengume. Winga tau rolanga extend rola for affiliation program. E se vai nga le tanga wenga ale festa sama tatu nga le ai ia meu sex na fisi uma pa meio famalango wa ai se mo tanga tanga ia awa fole malo la tunu tanga foi awan mat pui Mana ia manacho. Mana ia manacho. Ia. Faama'i whamarimore. Therefore, tax, it will reduce the tax i mo whangalango mo whanganamu. Spray. Tang gra mo tiin ma lea ho. Ia okay, wale lei. Tungu fo i tō pakalabe o le ai fo. Tau koe fo i sina ngati lei. E o lo wa ia tatu tax. Fumigation na dahil yung film na bisinisod tao lang. Wala pa may may tao at tao lang. O onga o mai tono taulanga matua yo Falema'i. Ia, ai a tono o e a tau sanga mai, e leo tau sanga mai ia maku whangalele, e la vea hula le. Ia a tau sanga mai lava ia bisinisi. Ia whai la tili na, waa. Ia ai a hoi. Ai a whanga tō mō tīng tō mō tō Ofisa tō ni le mana ami, e tau whenga o rana o koe. E fumigate. Kei look. Ia. A tono wa wineina le. Kei look. Te sini ni, a whiaki, a tai atu maru. O mai, a tau no i tau i tau. Ia mō koe sa tua tunu. Yo, weekend. Ya, tanga sosong na